Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, Pampanga, kabalene, maya paugto kaya kayungan po. Oras na ng pasibayo ng kaya katampami talamitam. King amanong si Suan, nanu pa ta mag-enjoy kayo sana. King kaya kaming kwentuhan, kaya bing ka na akong partner, Jody Burr. Nung talagang king kaurasan ni mamangan kayo, buri ko nga balo ng kakanan nyo, ng ulam nyo. Balo yun na bengi, may mita ko ragong ningnang talapia. Oh. Na bengi, may nga pasari ko rago getang kagulutan ng bali. 180 last nung dagula, lulang piraso, burin sabyan. 180 divided by... 60. 60 baht meto. Pero kanyaman da, kaya nanong gawad nyo, mauguto na kayo. Mabsi na kayo, yari na humengan at karempong mamangan kayo na bayan nyo kaya pa mo po uling kayong programa ngayon ni. Emo po at saning kumabsi, nuni kayabi po impuso, ang po kaya kayong isipan. At ka rin naman pong mayari ng mengan, bakantang eko po mainipan kaya na bayan nyo kaya pa mo po kakatamong pami talamitam. Live na live taon po, kaya pong Digital Channel CLTV 36,
Makayan mo naman po king kikatamong official Facebook page as CLTV36 Official at king kikatamong YouTube channel as CLTV36 Official mo naman bala ko sa kalingon nilang tanang. And dala kayong choice. Chuta mo king kaya at chuta mo king TV at chuta mo naman king kikatamong social media platforms. Nano pata, diyan pong mga santing nga istorya at kwento, yan pong iyatad mi kaya kayo, nano pata, yan pong amanong siswan, yung kaya katamong luguran, gambulan at pagmasabalan. Ngini pong kaduang aldo na ning bulaning ulyo, adwan libot, adwan pulot apat, July 2, 2024, aldo na puning Martis. Dakala salamat king kaya katamong date master. Di nga ka pang kain. Ay, balo mo, kitutunan din si Malagos, itong gaga, bulam dudurt. Siyempre, puta, magkamali ka. Aliwayan dating banggit po, baka pag Chinese ko pa kening. O ngayon po kabalen pwede kayo pong makipagkwentuhan kaya kami magpa-shout out, mag-comment o kaya po later mangutang kayo po. King kaya katamong bisita uling agad mila pong lalawen din ban kanita po balumina at sukayo at kaya beda kay king kaya katamong programa. And siyempre, nung ating kayo pong buring payabot, karen kaya kayong kapamilya, kakaluguran, at kaya beking obra, or basta ating kayong buring payata da mensahe malyaryo pong idalan kaya kami. Okasyon naman yan, kalupa na puning at magbinyag kayo, happy binyag. Malyari mo naman pong happy birthday. Malyari mo naman pong happy debut ka rin magdebut. Happy kasal ka rin kakasal. Happy anniversary ka rin mayar ng kinasal. At may 1 year, 2 year na la. Hanggang siguro 50th year ng house kanta, Jubilee, Golden. Iray Bravo, malapit na yung maging Golden. Edad na, retiring age, 6 years old. Okay, uling pisabihan tanong mo naman din midalagdagan na edad. Ore ni na midalagdagan edad. Ngayon Aldo, rin kaya katang mag-birthday. Happy birthday, Ma'am Eileen Cuevas Sanchez. Hindi rin bumabata. Yes, bumabata ang beauty ni Ma'am Eileen. Ma'am Eileen po kaya bemiya po keng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at may nga pong broadcaster balo ho keng K5 keng Olonga po, keng Olonga po. And Ma'am Eileen, wishing you good health and maraming blessings para marami ka rin blessings na may share sa amin. Ingat! Enjoy your day! Happy birthday, Ma'am Eileen Cuevas Sanchez. O yan, at sing Malago, lawan ng mag-birthday, kilala niya. Kilala kay Koyang Wency Marin, metong ka rin maspe, kamasanting boses, DJ Kenig ta, kaya katamo kay Labuad Kapampangan, happy birthday, Koyang Wency Marin. Lemer buhit suray, Koya mo. Eya lalawot, wangis kang Cardo Dalisay. Ang balay probinsyano. Koko Marin. Koko Marin. Happy birthday kay Kakoyang. Sana masaya ang birthday mo. Sana padalan mo kami namang pizza pie. Happy birthday king kanahong kakaluguran ay Jerome Lim. Balo yung kakaluguran ko ngayon Kalupa na ning malanam, talagang opa yang opa, poging-pogi, migmanaya ka na ako. Akong migmana kaya. Jay, sana dakal ka tanggap regalong yan ng birthday mo. And i-bless ka paningapong gano kaya bining kang pamilya. Ilawot na kayo, king na namang kasasagkulan keng bien. Pasibayo, happy birthday, Jerome Lim. See you soon. Balo mo yun yung kaya katamong intern yan. Katsyal yan niya? Oy, mali na naman Nino mang Ali, kaya bumegkamali. Siguro may kaya mata. Panakit na kayong letter C, letter G. Wapin, oning Maliya pindot. Maliya pa mo rin. So dapat kaya ka, maglibre ka. Nino mang type ka niyan. Happy birthday, Julian Gatchalian. Gatch!
Talagang maraming nabusog, dakal kinabsi. Keretang para lamong sandwich. At sana dakal na parang aparalan mong sandwich. Sali na kayo ketang bread and bites, Sistuya. Sana minonoya pa yung business mo. Pasibayo, happy birthday, Julian Gatchalian. O ini. At Sing Malago. Yes. Nino rin, kilala mo riyan. Wa, syempre, kaya katamong koyang mo namang masanting at achita mong malago. Ikoyang Felix at aching Krisha Barrios. Dening mamisawa nga rin metong lakareng talagang maka-inspire istorya. At koyang Jody hanggang adwa nila yata nga anak da mga santing mo naman manaliwa itang nanom iyumo ning karera relasyon nakakit ko kayong Facebook Kaya piningaing asambit lami kaya kayo, Koyang Felix at Sing Krisha, magmahalan kayo ang gusto nyo, may kalugod kayo hanggang buriyo, uling nung alang forever, ikayo, ating kayong 5 ever. Deng sobrang handaking anniversary. Boss Felix, mausake king 0918. Balo mo na yan. Happy anniversary, Koyong Felix and at Krisha Barrios. Karakal magberde, dakal mabsi. Ngayon naman kabalan nung nako bisang makibak mag-comment ka rin or ala kayong pag-greet o tabisan ako mag-comment king kaya katamong question of the week. Pakibatan niya yung kaya katamong question Yes. of the week. Talaga digdagan. Talagang pekasipit-sipit na yung dinalan. Baka nano mong asabing kuripot sa yung metong nga tao dakalasangkan. Ot kuripot sa yung metong nga tao. Wow. Dakal, abalo yan. Minsan kasi kayo sarili yung manguripot kayo naman. Correct. Nano mong gagawin nyo? So talagang atsunaho kitang critical wallet days. Palagi ako manguripot na ko kanta. Timpipiling kening studio. Anyang sinabi kayong critical wallet days. Hoy! July 2 pa mo. Huwag critical wallet days na kayo. Kapilang pa mo. Sige. Ngayon siguro, Jody Bar punta lang tanay itang kaya katamong good news. Yung kaya katama santi nga balita, Keti Balen, Labuad Kapampangan. Yung kaya katama balitang Balen. Metong po nga citywide grand motorcade inorganisana ning lokal kapanibala ning siyudad San Fernando, Pampanga para king pamamuklat ning National Disaster Resilience Month. Wapin pala, July yan, Jody Boy Resilience. Meron pati yung sabing aktibidad anyang Aldona po ning Lunes, sakto nga mumunang Aldona ning Hulyo. King pamanimuna ning City Disaster Risk Reduction and Management Office o ing CDRRMO. Migumpisahing motorcade king Giant Lantern and Tourist Information Center o yung dating Paskuhan Village at may-ariya king Civic Center Compound king Barangay San Isidro. Pero bayo po ito, pepasyag na ning pamuntok ning CDRRMO ay Sir Raymond Del Rosario karing barangay officials, ang pong officers, ang pong attached agencies civic groups, ang pong miyaya liwang departamento ning CGSFP, ang pong karing CDRRMO personnel, in karelang objective nganing National Disaster Resilience Month. Pisyag na mo rin ning ulagana ning pamagsadya o inga awsandang readiness and preparedness king oras ning sakuna. Samantala, atatandaan niya po nga milabas sa Biyernes na June 28, pepakit na ning CDRRMO San Fernando Rescue Unit in karelang kabyas na ng popong kapasidad king pamagsadya karing sakuna king milabas a second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Inya naman magsilbiya kanong patunay iti well-equipped ya po talaga yung syudad Pache ating dintang kalamidad ang popong sakuna. Malo mo isip metong yung salitang babasa mo nandin na kaya kagad plural yan Nano? Wari, sabihan when a singular, alayang S. Wa. Potang plural natin yung S. So, marakalya. So, itang resilience, What? dakal nene, resilience. So, dapat magigisan. Magisan. Pero makanyan pan, congratulations po. Kareng kikatam tala pag-obra king City Government San Fernando, lalo na po king daramaning
CDRRMO, kempong karelang pamanumpisa, miyayali walang aktibidad din. Palagay ako, ang karelang gawan ngayon ni pong pamiganang haking National Disaster Resilience Month. Puro na pong sabihan, ita pong readiness, ita pong preparasyon, lagi tang preparado at makasadya kem panahon na po ning kalamidad sa kuna nanong yaman yan ayun Yes, ayun, bagyo, albog, red. habagat, actually pating sobrang pali meto Yes. nga naman ko consider sa kunayan o kalamidad. Kaya po ingkasantingan na pagsadya nakatamo po ning Kening City of San Fernando kung na naman pong malyari, sana ala naman po. And sana maging yang sangkanini bandeng miyaliwa pang komunidad kaya ti buong Pampanga na ingkauran usually ang maragula kapag sadyan. So, sana po maging inspirasyon niya naman ni magsadya ta na king na namang sakuna ampong kalamidad. Yan at kabalan aking kakatamong pa magbalik o hindi na magkain na king kakatamong pa magbalik kayabe tayo po ing meto nga taong dinalan kasakitan bakan ta po akwaning tagumpe na king dia at ngeni may pilya pang pamuntok na ning meto nga national organization na pamuntukan da po o panimunan da reng MSMEs keti po king bansayan po ing kakatampi sabyan king pa magbalik ning nanupata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampong. Pampanga, kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. At magbalik po yung kayong programang nanupata. Siyempre, baloy po ni Kabalen. Karing may nga labas sa Yaldo. Karing miyayaliwang lugar keti Pampanga. Ako sinabi buong Pampanga. Actually, kaya buong miyayaliwang parte ng Pilipinas. Minsan mumuran, minsan mapali ing panahon. And natin kaya sabihan kaya katamong Kapampangan itong makanyanin panahon. Karing madalas, may kakasakit, ating lalagnat, ating sisipon, ating kukuko. Kaya karing kaya katamong pong Kabalen, mimingat ko po kaya kayong kabulasan, kayong panahon na inid. Kasi tayo talaga baling weather. Ayan, naamanwanda. Sabi da kauran. Pero orgo, minsan as ng kalisangan. Pangabagya, gat panapon, muran, masikan. Kaya po kayo ingatan, kaya katamong Kabalen. And miyaliwa ko po sa labat dati tanay pong balo ko, kayabe, katalamita, min kaya katamong bisitang eni. Baluyo po, ne kanita, kaya talagang nangaos ka. Tatang ela tutut po itsura. Noon dati kalupa na John Lloyd Cruz. Siguro miragdagan niyang bagyat yung malago. Piolo Pascual. So, buli na sabihan ko Jody, tanggap mo na yung katutuan. Ay, naman. Kening episode tamo po ngayon ni. Temporary. Hanggang yan na pa mo. Oy, sagli! Hanggang yan na pa mo po yung kaya katamong koyang masanting. King kaya katamong programa. At ako Jody, aliya mo masanting, physically, masanting mo naman po yung kwento na ning kayang biye. Nung ka rin malyari, tamo pong mugot inspirasyon. Nung makanano pong libutan, darang imiyaya, liwa nga mo, yung kasakitan keng biye, atin palang pag-asa. Atin tamo palang agawa, ban kanita, magbayo, ing pami biye-biye tama. Kanyan pa man po, metong po kasi karen pisabihan tamo, ini nga Kabalen tamo ngay ni mepili kasi nga maging chairperson na po ning Founders Association of MSMEs and Entrepreneurs in the Philippines o itapong ausan tamong Fame PH. Dakal po siguro kaya kayo yung makakilala na mo rin. Uling dakal na po aguma na pamuntukan. Yung kaya katamong Koya Koyang masanting Jody ini. Koyang masanting Jody Beria yung kakong partner. Ining bisita tamong ini. Koyang masanting Jolly Bear naman. Ako balo nung ako makaing magkasakit kanini. Koyang Jolly Bear Mapilas. Welcome kay Nanu Pata, Koya. Thank you, Ate Jen. Thank you, Kuya Jody. Salamat po kaya pa mag-invite po kako kay kaya katamong programa. And syempre, kalupa na nin dating sa kinig kaya katamong programa, balo mo nini. Itang pa-shoutout ka rin ganang buri mong igrit kasi pota ang garo mong sikat na ka.
ating pamurin tumabog dahil benda kargo kayong TV Jolibero, temo ko marargo binati. Sana lang nga kalinguan ka rin kamag-anak kakaluguran, kliyente, followers, subscribers, girlfriend, boyfriend, na go ahead, sana lang nga kalinguan. Thank you, Kuya Jody. Shoutout po, syempre, kaya kakong pakamalan na asawa. Kaya kakong... Bana niya lagyo, sabi syempre. Siyempre, Miss April po, mapilis. Yan. Ang po'y shanshanin ka na akong anak. So, for so long, alaki pong anak. So, may baby na kaya pong ngeni. Lalo na yung mga ko kaya pwedeng kalimuan yung mga ko. Matdas ko balat pag kalimuan kay mga ko. Kaya kaming kapamilya, kapatid ko, kareng fame family, of course, kaya mapilis, realty family mi po. Ang po rin kaya katamong kabalen, kaya tunay kapampangan. Yan. Pero balo mo, sabihan ko na, otro go, kukutang miya, nanya lagyo. Kasi ating kaya gong bisita. Potang shout-out do ring asawa ring girlfriend. Tumiman. Tumiman lang mo. Pota, maliyalagyo nga banggit na ching malago. Wapin. Ayan na, muna dili ko. Ayan congratulations na. Yan, making kang chairperson na ning Fame PH na. Pero buri mo abal, Jody. Balo ko itang, Fame, I don't wanna live forever. Sagli. Kayong programa ngayon niya akong magkanta ka bang mag-segment. Ot makya po siya ching malago. Ano, itaksing balo kong Fame. So, chairperson na ning Fame, ne. Makanano ka wari milop kening organisasyon na. Actually po, group of entrepreneurs la rin. Natangaman man tamong small and medium enterprises. Ikit ko na for quite some time, talagang Manigo Brada, they're trying their best na sumaup ka rin kapara tamong Pilipino na mag-business la. Kasi yung mentality po kasi, di ba, mag-aral ka, tapos mag-obra ka kay metong kumpanya. Pero, Renny, ikit ko, inkarelan po dapat magkasarili tamong negosyo. Mikatagon, they're doing it for quite some time napin. Mikatagon, parehas kami advocacy, which is sugpuin ang kahirapan. At the same time, manintunla naman sanang mamigiya karelo para ketang grandest vision na maging kaya talaga. Kumbaga kumalat siya kayong buong Pilipinas. So, it so happened, they asked me if I can lead the organization as the guide. Kaya po, ako naman bilang metong manuwala ko na ikatapos itang purpose, and one of my purpose is to alleviate poverty na. Kaya po may visa ko na akong maging chairman na po ng organization. Okay. Kitang pamamili, Koyang, baka na ano ba? Ating bang ginamit ko bang PCOS machine? Well, Mixid kasi diba, kayong makanyan? board of Baka na ano directors. kayo ba? Or detang magtasgamat? Baka na ano kami pili? And atin ka bang akalaban or other nominees kayong posisyon na ini? Actually, all the founders na po ning Fame, they unanimously asked na akong mag-lead. Siyempre na ako magbisang taggi kitang lalo na itang karelang advocacy para kayang karentao. So, pantala ng kapwa Pilipino tamo. Kaya yun ako po tinanggi. Marami ko tatanggihan na organization, but this organization is something I cannot talaga na di ko wala atanggihan. Kaya sabi ko, okay, I'll take the lead as the organization until we make it big. Kapila ka may kapag nanong house ka rin, oath-taking niya ba? Assume. Or Big assume, Actually, makanta? I just assumed recently, ang ngeni pa mo pong year 2024. So, it's a relatively kaya din eh. Dati kasi, kaya mo po, bala mo informal organization, nikit lang entrepreneurs, they're doing it. Just this year, they formalized it. So, as an NGO. Wow. So, we registered it in the SEC. Tapos sabi dapin na mantun lang giyo. So, kaya po, ko po yung pigsabihan dan to lead the Makanahit ako, yakin pa, maglukluk mo, making metong ng formal talagang organization, registered keng SEC. Atin na kayo bang makalatag kaya, plano, no, na maging giya mo naman, bakan ta Wala mo yung karelang maging kahit data na. Nanlar tang implement ng Itang guidelines, itang direction, makanano ko munta. Actually, we created the framework po. In purpose po kasi, halimbawa,
ing expertise mo gagawang pizza. Okay. Diba? Wow, So, ing gawa na po kanita, munta kami kareng LGUs, turo mila for free. Then kaya katamong kabalen, napakananong gawang pizza. So, livelihood yes, program. Correct. Ngayon at the same time, para maging sustainable on our part, kunyari, aturutan nila through the coordination kareng LGU officials, maybe asa na lang magtindang gawang Yes. pizza. Wow. Pati tang marketing ituro mi yari. Ah. Ngayon, siyempre, kailangan da namang sustainable supply. So, ing mag-supply ka nito, ing organization. Okay. So, kumbaga, it's a win-win on both sides. Kasi magkasite lang yung biasa na kami. Kaya lang, itang supply chain, it's another challenge. So, Okay. so ing malyari, kunyari, may katuro kang dinalan, keng buong Pampanga. Kunyari, 500 barangays na mo po, ne? Aturuanan ta na lang mo retang Sige, at least. tatunggal. Tatunggal na mo. So, bawat 500. Retang 500 na reto, same na kita lang 30,000 to 50,000 a month. Siyempre, kumbaga, masanting na yung extra income ka retang kabalentami, tatula mo keng lugar do, magtindalang pizza. Pero siyempre, nung alang sustainable supply chain, alam mo rin malyari. So, ita naman yung maging kay na pong kay, fame. Yaing maging kay ka rin, yung mag-supply po. Pero at the same time, we will support them end-to-end, pati kayong marketing. Kasi ngayon po may uso online marketing. So, very strong kami po kami. Yes. Actually, Jody, di ba, kareng liwagad ang sabihan ninyo, problema da talaga. At manyaman yung produkto, quality yung produkto. Pero nung may market masalese, de abalo din tao. Sayang. Alam mo sayang rin, nga. Yarin man. How about itang isipan on niyo. the side of kayo naman, syempre, established na ka Sir Joliver na aporing, I think, the members na ning fame, king pamang negosyo. Atin bang kaya be mentorship mo naman, kareng kaya kayong buring ituro? Kasi minsan, ang gala mo kitang dengaliwan, I'm not saying gana-gana, tanturudo mong mga biyayan, pero ang gana ka rin. Itang edano, Monitor nung kumustalan monitor, or makanyan ning gawan, makanyan, itang, kasi gawa ka piso, may hagawa ka pin, pero itang pamag-direct mo karela, itang pamag-guide mo karela, baka kantang maging successful yung itang business. Atin nga namang makanyan. Actually, ita talaga yung problema, Sir Jody. Kung butang kayong Facebook, na banal biya kakaretang kayo, karakal mentors na dalto, no? Pero, kita mong simula, turo da, kayo masanding yung business. Pero after na nita, ala na. Yung goal na po ning fame, end-to-end. So, end-to-end. Kasi sayang nga, tinuro ko, all of a sudden, ngayon mapali, syempre, atin yung knowledge, gawa, atin mo dito ka problema. Magkaila, backslide la. Correct. Kaya metong may pong kakay keng fame. Ating kami pong online seminars, mentoring. Okay. Pero imo mo namin pong topic talaga kay mentoring, itang mindsetting eh. Kasi palto mi karela, it's not an easy business. Na kami kuwata overnight. Wow. So, kumbaga, ating challenges along the way. Kasi, marakal naman may gumpisa eh. Marakal naman may magumpisa, pero di ayari. Actually, based in statistics, after 5 years, 95% na rin kay, more or less 95% magsara na eh. Itapin kasi, may dinan mentorship na, yayanin kaya kang dalan. Baku-baku yung dalan. Pero, kaya mo muna pa mo, sinabi mo, kunwari, the fastest way to go from point A to point B straight line. Pero siyempre, tutumbyan naman straight line yan. Pero uling ating kanggiyo, maski mag-slide ka dito, balik ko kita linya. Pero itang baku-baku talaga. Ating tumulak kaya ka, dusot ang bagyapas bayo ka rin. Karon yung dalan mo. Kaya ka magbanda kayo. Itapin kayo ng fame. Kumbaga, inggiya mi end-to-end. Yes. At saka bala mo, ikain mo nala, i-open mo nala karetang problema. At the same time, nanula retang pwedeng maging solusyon. Kasi bisa kat bisa, napagdalanan mo retang problema. Oy, nene. Jenna Lu. Joliver. Actually, nene, ini, katotohanan ini, misa kasi rin magnegosyo, burida. Sabi mo, ng totoo ini, burida, easy money. Halimbawa, mag-umpisa na, Bis ng Casuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. At magbalik po yung kayong programang Nano Patakasenting po yung sabihan tamo kayong kikatawang programa, ne? Mumuna, maragul pong karangalan na may atong pong kapampangan ngening mamuntukan ketang Fame PH. At syempre, mamiya pong miyayaliwang
advice kaya katamo. Tuturuan na nakatamo, lalo na rin tadapanalbe. Lalo na rin bisang manalakad negosyo ken. Pero, inipen. Itang hanging question ko nandin, Koyang Jolliver. I'm Jolliver, he's Jolliver. Kaya meto nga mga gobra, siyempre, minsan kukulang, minsan sosobra. Pero, mas pasantin bang atin niyang kadwang pikukuanan panakitan, lalo na nung Bisayang manalakad negosyo? Actually, karin pa mo may sagot ni itang kutang Galing na. For me, that's a rhetorical question. Balo na naman, putang ating emergency. Lalo na putang magkasakit. Wow. Mo balo nang kakuma. Ating ang Pegasus na aliwa. Yeah. So, ing malilyari, balo tamo, itang panakitan tamo keng pamagobra tamo, sapat. So, it only means na kailangan tamo talagang other source. Kasi laya pong pameliwayan ken jar Injar. Injar, ing lulub, alimbawa, meto niyang pichil. Ono yung busbus na liwa mo itang, ating nga pang busbus ken. Busay ba, kuryente, ing ospital, pamagaran. Itang jar mo, amilala ko yan, dan mo nakabilis Okay. O naning gawan mo para magisan, marakal. Itang busbus kasi mo napigilan, mo napigilan ng kuryente, ng internet, yung gastos mo pa, mo napigilan ta. Yung gawan mo, dakala mo itang lulog. So itang pichil mo, bro sa iba, dakalan mo yung sources of income mo. So, ngayon po kasantingan ngayon marakal business online na alin na kailangan itang mamunang kang anak karagol tapos mawala lang ang Establishment. tapunan mo. Usually, rin kaya ngayon ang physical store mo, metong nga karang gastos kanina, pero ngayon. Ngayon, kailangan ta actually. Wow. In-interview din ni Ramon na, ang buri napin, kunyari magtinda, kaya kapapagawang maragol restaurant, puta na, alang lungog ka rin, malugi na kang tabiget ang pepagawa mo. Uso ngayon retang di motor la. Kaya ba't, alang kliyente kayo niya, muntakit ang kabila, drive niya. Yes, correct. Pero kaya ako sige ini Jody Barnett, syempre rin Manal Be, kaya katamong kabalenta mo, ining bisita da. Syempre, makwalta na yun, nasasabi na yung makanyan. Sebanda. Kasagli na, sabihan mo. Kasi tining, Uling miras taken. Pero balo yun po, atin nga pong story kong Jolly Bear. Naman po bala ang bumipusit mo kaya to, tatalan niyang ginto kareng gamat na. Ne. Or nga man nanda, itang born with the silver spoon or gold spoon niya man. Kaya, ali po, pegong pisaya naman po kay lalam Koyan Jolly Bear. Nano mo itang minuna mo. Nung ngayon mo pa kakalingon, makanan itang first, no ka may kapag-obra ka? May magtinda ka? Nano. At the age of 7, magtinda na ako pong ice candy palengke. Kaya kanda ba? Anya ping minsan minta ako 2 months ago. At yun na paretang kayabi ko rin. Mga tuwa nala, 70s. Years old. Dalagang sabi ko, chula paretang kasabayan. Kasi 7 ko siguro more or less. At chula keng 30s. Ganto. Retang kayabi ako. Tsaka suki mo lahat. Mahila tayo dating bisita. So, yung kay po, ikit ko, sabi ko, kumbaga may flashback itang kanakong dati ako magtindakin, kaya ako rin magtitinapakin. Tapos bigla ko pong, siyempre ima ko po si grade 2 ya mo, tatang ko grade 6 ya mo. Pero yung burida kasi makapag-aral kami. So anyang graduate na kami, bala mo, may challenge ko na, pangari ko naman may kayaring pamagal. Pero apayari na kami. So, kumbaga kayong Kaiser, kayong training, adinanda kaming more training. Pero dapat yung result ko, mas matindi kaya ang resultado. Kasi ila yung training dapat grade 2 pong grade 6, pero apayari na kami. So sabi ko dapat, I could have, mag-achieve kong more. Kasi makarinig kang mako makarinig kang tatang ko. Yung milyari, pag-aral daw, may ko pong engineer, tapos may ko software engineer. Bigla ako mag-resign. Mako, kikyak yun. Balo mo naman, diet pawas. Talagang kikakima ko. She was crying hard. Malino pa, kitang babo na nitang, kitang kilwal mi ka rin, dati yung babi mi ka rin. Kikyak yun, may resign ka. Balo mo naman yung kasakitan ng tatang mo. May matatang ko during that time, meta na po. Sabi na, Mako, may resign po. Kasi akakit po, ating masalang kaya inaharap kaya katamo ako. In short, alay ang agway mako, resign ko po. Kanina po, itang online business, we work out mi, may dita kayong problema, miras ko kayong real estate. Okay.
and the rest is history. We're now the biggest real estate marketing company in Central Luzon. Wala ako sa inyo, you're the biggest. Naka na ako. Ayaw pala. Yes. Biggest real estate Marketing. marketing. Clinic in Oo. Central Luzon. O ngini, uling ika, kabyusan may tang, actually, shortcut na yung itang version na Wow, ko, nung wow, wow. balo damo, nung makanano pa yung pegdalana na, bakanta maging makanini yan. Siguro minsan, pwede yung kai gawa na the story of Johnny Pwede Bermo. tayong gawon kayan. Totoong buhay. Wow, retang makanin. Masanding burikit. Wow. Ngayon ni Kuya, itang ika sabi mo, yung susulong mo yan, itang sugpuin ang kahirapan. Pero ini Jody Byrne, itang kung balo nung it is a second to impossible, para ka rin aliwa. Kasi even the national government, retang Wow, kausan wow, wow. tamong anti-poverty expert, Wow. magkasakit ken. So, makananong, metong hanggang makwal tayong business person, kaya ni makanano laretang step, akakit mong mag-lead kaya nga pa magsugpo kayong kahirapan ng advocacy yun. Actually, in penibata na po niyan, para atitamong background niya. Sabi ko, regardless how powerful you are, how wealthy you are, how famous or influential you are, mataya ka mo. I think there's always a game over. Ita in minging kay ka na ako, driver na, mataya ko mo rin pala, mataya kaya pa-try chance kung labanan kayong kasakitan. So, when I launched the Jolly Berma Piles Academy, sugpuin ng kahirapan, I was asked by the media rin Jolly Berma, do you think you will be successful in alleviating? Parang same question natin. Sabi ko, I do not know. Maybe I will fail. Probably I will fail, or most probably I will fail. Pero sabi ko, at least, itang susunod ang misip na labanan ng kasakitan at yun ang baseline. I-Jollyberg, ininggewa na pa rin may tagumpe. Pero hindi ako maniwala ko, kumbaga kayong basketball, itira mo yung bola, 50-50 yung chance Ma-shoot ya or aliya, ma-shoot. At least, I tried my best to alleviate poverty. Ngayon, maniwala ko na rin steps. First, the mindsetting. We really have to change the mindset na rin kaya katamo kaparang tao, kaparang Pilipino, pong Kapampangan, na itang mindset na ating kan chance. Kasi ngayon mo muna pa, kaya makwalta yan, Kasi tapin, dati nung makwalta. Ken Tagalog, dugumbugaw kasi mga yan, Dugumbugaw. Kaya biniro kitang metong kung akilalang bilyonary, dugumbugaw po ba talaga kayo? Sugatan ko kaya kayo. Di ba? Pula rin ang dugo ninyo. May pa kayo niya kita makwalta. So it only means, nung ikatamo manamdaman larin. Nung ikatamo matetamo, sigurado ilang matela naman. Burin sabihan, nung ilating may ka-chance lang, abayo din biyada, ikatamo, atintamo rin chance. So, makanya larang gagawan mo karang empleyado mo kayong mapiles. Actually, din kaya kaming empleyado, yan, actually, Denzel, empleyado yan, pero I'm encouraging him to do more. May kapisalihang property. So, itang sweldo ng atlong banwa, ikuha na Diba? Hindi pa kayo liya. So, ita mo, bala mo, may itong step na ita. Bakit aso pantala na. Yeah. Ako lang, ang architects, I always talk to them. I'm encouraging them to be contractors. Kasi, bala mo, anak ko kasungit na, kaimut ko na, balo ko potential niya. Kay ba't, sakalang ko Kaya rin. niya mo, ilimit Ikulong niya meke mo, ka, wow. ang kakakyan na mo. Yeah. Kasi may kang manakitan. Ako ka mo. Ating ko pong empleyado, ito yung story na, ating kong empleyado, anyang time na, itang kwentong isara ko na yung kumpanya. Oh. Pero tangan ako ng empleyado ko. 6 months na nila sa sweldo po So, that's a true story. Anak ako, boss, ating kong pera Kenny. Hindi ko nga tipon. Kasi nakita na kita, tiro kaya kasi kayong real estate So, may nakita niya, parang ko pa kaya kabalo ko, bumawi ka. Anyang panahon na kaita, ko kasi isang empleyado ko. Baliktad yung employee, yung magpautan kayong employer. So, kumbaga kayong istorya, balami, tutong baliktad. Balami tutong istorya. Walang biblical na Ngayon, hindi makabawi na ako. So, manakita niyang, balo ko bala, manakita niyang 1.3 million a year kanta. Boss, sana, buri kayong idobli yung kanakong panakitan na. That was the time na may kabawi na kami. Ate ko kasi nga maski empleyado niya. Ate ako. Buri mong idobli yan. Mag-resign ako.
kasi nung atsuka Kenny, Wow. kapag obramo ka raw puutos ako. Mag-concentrate ka ketang ang gagawan tamo keng as freelance keng real estate. Eh naman 1.3 ang income na niya. Eh naman na doble pero may 2.3. Ah, okay. Almost double. Okay. Ayun. The next year. So iya ko po makanitain lagi kong i-inject karela na ay intindihan ko naman yung kasakitan eh. Kasi putang may kasakit ka. Ito sweldo mo, bala mo na mo kalati. Kasi yung sweldo tamo na mo kalati, putang in-bill kayong hospital, lumungal do 300,000. Wow. Lalo Diba? na nung... Pag operation, 700 to 1 million to 2 million yung gagastosan. Noon may kulanta. Kaya ngayon ituturo ko lang na kung makagyo mag-sideline, mag-sideline kayo. Yes. Kasanti nga mentality for an employer ni Jody Burr. Kasi minsan itamo mag-resign na ako kasi mag-business na ako. Sigurado ka. Masaya Wow, mag-business. wow. Makanyan, ika naman yung turo mo. I'm pushing them. Kumbaga, turo ko na, kunyari, ikaw empleyado ka, hindi pa pwede mong gawan. Ating ko po yung napanalbi itang obra mong 9 to 5, itang obra mong 9 to 5 will, itang kaya kang bills, bayad na ng 9 to 5. Except the hospital bills, kasi talaga yung bayaran nito. Pero itang gawan mo from 5 to 9, 5 p.m. to 9 p.m., that will build your dreams. So, kumbaga, ito yung extrang gawan mo. So, mahilig kang mag-train. Kasi at nga bubulos. Actually, mga bubulos, palakwan mo na. Alam ba na ni Denzel, ka talaga. he is our employee, social media manager. But at the same time, paborin kayo na mag-business. Mag-agent at saka At hindi pa other business. Yes. So, it's okay to me. Kumbaga, very, lalo na rin Gen Z ngayon, puta kasing kinaya mo kitang burida. Kinontra mo lang. Basta aliwa. Magdabugla. Lakwana ka. Natatakot mila ko, bro. Kaya lang, I'm worried about them. Pagyawa dito kasi itang foundation dyan very strong. Ngayon, imbis na may pagdabog na kami, turuan ko na yan. Wow. So, that is our culture in our office. Yes. Yako Jody panahuli ko na yung mukutang. Ini kasi burikay ni nga example na God's perfect time ne. Ang talmay nga perfect time for us. Ibiyenin nga po gining nasa ana ning puso God's mo. timing. God's timing yan. Itang kwento mo ko yan na anyang mag-take risk kang makanyan alakang anak. Yeah. Actually, sabi ko, Pin, yung anak ko po, perfect time na talagang binyanin nga pong ginunan. Kasi during that time, kasi patang-kutangan da ako, deliver, pwede na ako bang mag-take risk. Alawan mo pa yung family mo. Wow. At putating kang bingot, alayang panggatas. Alayang kanan aldo ng pamilya mo. It so happened, during that time, kami mga doon April. April, taga-Tondo Typical talagang squatter Itang karelang kaya po, wall na ng baleda, busbusan may akit may siping bali So makanita yung kabiyayan na Sanay rin. kang kasakitan. Kumbaga yung asawa ko, sanay po kayang kasakitan. Kaya, as early as ketang panahon na ito, pwede na kaming mag-take risk. Kaya po, takutang ko, medyo kunyari, empleyado ko, pero tingkang anak, ka pa, basta-basta bibitaw. Kasi nanin ka na ng anak mo. Ikaw, yung mong mag-tis, dano. O yung anak, alina, yung mag-tis. Ngayon pag-ina kang creative. So, kunyari, marakal namang online business ngayon, eto rin gawan mo. Kami naman, miswerte kami mo po, during that time na di na lang kaming kasakitan kang business, wala kaming anak. Pero aliwa yung pisasabihin ng ating kong anak Baka kasi ali ko mag-decide na mako kang corporate world kasi I want to secure itang aldoldong kandana ng anak ko Wow. So, itang purang variables in decision making. Ngayon kunyari, atsuna ka Ken, kay patating kang anak, ka basta-basta mag-decide. Magdagdag ka, ka mamawas. Wow. Okay. Until such time na, kunyari, siyempre, tutuwata mo, talagang goals na adoble mo na itang current kitang security. Kasi adwaya po yan, security-based income, which is the obra, and opportunity-based. Opportunity-based, ala ka sweldo, pero maraguling opportunity mananay. Watang anang pasa na yung opportunity-based, yung security-based, then that's the time you can decide, okay, pwede na ako. Yan. Okay na kayo kayong pamilya. Hindi na tayo kaya kang siya. Ayan, we're very Hindi happy. ka naramdaman. Why? Naramdaman ko na. Balo mo, sabi ko, kaya man buring ibulos Kasi ako mismo itang ma-amaze ko, ma-inspire ko ketang daramdaman ko kang ko yung Jolly Bird. Kasi ikit kaya rin iko. Wow. Ketang times na struggling niya, tas ngayon ni matula ako makanyanin daramdaman ko. And, ngayon chairperson King national organization na talaga namang
lingapan do ring ng aus kanta MSMEs. Kaya SM niya kabut at niyang MSM. Nanong may luwa na. O ito, dakala, salamat Kuya for sharing your, siguro, a bit na nitang kaya kang some bits of your story. Ne? Pero ito pa mo maka-inspire. Ne? What more nung balo din buong kwento na ning kaya kang Wapin. And sana dakal may inspire kayong storya mo and pangadimi ing success ning kaya kang pamanibala King Fame PH. Salamat po. And, siyempre, buriyo ko pong magkanta. Nung buriyo ko pong magkanta, ikaw humama ko, uling magbalik ka pa kaya kayong programang Nanupata. At ng kanyaman kay Pampanga. I'm coming home. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga. Kabilis na po yung oras sa mo, pero pagka na kami po kayo, July 6, saldo na po ning Sabado, alas 6, simbing, yapi na po, ing mutya ng Pilipinas, Pampanga Coronation Night. Maganap ya po yan, kempong The Lakeshore Tent. And ayal ben niya naman po kaya CLTV 36 live, kempong telebisyon, pati kaya katamong social media platforms. Kayo po pa left out. Lawenta niya po yung kikatamong homegrown queen naning motsaning Pilipinas, Pampanga, July 6, 6 p.m. Iya po yan. Yan. Ngayon naman, di ng tanong-dalan eh. Rening kabalentang pong may magkomento king kaya katamong question of the week. Tayo, Yan. sana dakalaring kaiken makanano mong asabing kuripot siya ing metong nga tao. Ay, balo ko kating kapampangan na salitang kuripot Nungay ako magkamali. Sige, lawin tayo ken talabaldugan. Pero kakatamong loyal viewer ay Natalia S. Diaz. Eya bisang gagastos. Alayang dadalang pitaka. Maralas. Ati na ako rin naman na, ay, kalimang kaya pala itang wallet ko, Pero balo mo, ngayon masanting na, no? Ano? Ay, ala ko palang cash, Gcash ko niya mo, O, syempre lang namang, oy, itang kaya mo, may pa-Gcash ka ako. Minsan marinig ka man, Tapos na nung malagad niya mo nga kakayabi. Ako, ating ko naman kilalang makanyan, Sana, mabalo ni Nui ka. Kapas man ko. Makanyan lapin. Ay! Kaling king wallet ko, king kotse. Makakotse, pa kanya. Ay! Kaling king wallet ko, sinana. Linog ka pa obra kanya. Ay, Rugone. Dalan nyo rin pita kayo. Kaya naman, baka na ano. Pero ako yata may guilty ko. Kaya nga ay, kaludata ko. nandin. Selo nga na ako. Ating kurugong palibe, kero yung pera ko, sabi na, alaya ka nung daralang pera, metong ka naman. Alaya ka nung dadalang pera, Basta alino ko opisina, budget ko mo, 200 yan dadala. Isang gumasos na ka lang. Ikakatamo ko mo yan Ay, po. Yamis ko na Ginabiyaya. Aching Jungkip, Francisco Lahat, napakaramot po sa pagkain. Nuko, napakaramot. Kuripot mo pala kayong pera, Oo. pagkain. At sa tuwing tuwing aalis at may lutong pagkain, bibilahin kong ilang piraso ang karne ng ulam. At pipicturehan ng refrigerator kung ano ang naiwang laman ng refrigerator. Grabe naman Grabe. yan. Ultimate, ano yan? Ultimate karipot. Ultimate tipid. Ultimate tipid. Baka wala na talagang wala na talagang mahugot. Wala na yung abagot kayong bulsa. O kayong wallet, kaya pilming laman, kayong sigang. Bibilangan na, kaya nung ako kaya kayo, hanggang ang bulan niya sabo. Balo mo ako yung secret ko yun sumalagoy share kaya kayo Alimbawa, ating ko, sobrang sabo sigang. Yes. Ako yung gagawin ko, mami rito kong tuyo. Tuyo Diyos ko, atin yan. Mami rito Di kong kami tuyo. naman, Jody Bar, makaninga. Basta may nyigang ngay mako, lagi nga tuyo. Puta kayaki mo, may taganing karni, may gisa rin sa buong. Kami naman ito, bakap yung tuyo. Oy, kaya niya mo, sabo niya mo pong guli. Ha, luntono, lunwal no rin kay, tuyong rojas. Balo mo rin Hasa, ina rojas. Asa nila pa mo kay Rojas, Visayas, Asno, Rugong Kamal. Ay, kami 1/4 siya pa, dinala ni. O ni, Ay, siyempre, uling manyaman la, sa saluan Yes. nila. Kami tuyong hasa, alalang kaliskis. Oh. Malapad la.
Basta kanyaman lang. O, sige. Okay, ngayon naman po, pakibaluan tayong kikatamong Kapampangan Word of the Day. Gambulan tayo po yung Manong Siswan. Tayo, kalabat na. Ano tayo? Yung kikatamong Kapampangan Word of the Day is matako. Puno na, burigi packet. Upal to, kalambat na. Palto yan, ha? Alili, umisip pa ta. Ali. Lalo kaya, Kapampangan. Ay, ta. Ay, kalawat daragong kaya. Baro Ali, nga pala. sinahinanger do pa. Ay, kinangwala pa mo, king mga daw bakit? Hinanger do parang baro. O yan. Yan, baro, burang na po sabihan yan, damit o dress. Pero, Imalan, di ba? imalan. What? Sabi Imalan. Mag-imala na ka. Unang ring matu kasi itang, kasanting mo kayong baro mo, Wow, ha? wow. Kita mo, kumbaga siguro itang most used kapampangan para kayong malan ay Wow. dress is imalan. Pero itagamitan tayo pamurin po itang baro kasanting na Tsaka, pakiramdaman. kasantingan na yung kiyakata mo kasi nga mano, mo, makanyan niya kakay, Yes. complex, dakalya talagang Yes. amanong sa likod. At saka, aga nakako mo, di ba karang anak? Itang Oh. baru-baruan na, dahil tayo yung pwede ima-imalan. ima-imalan. Oh, kuwaki yata ka rin, Jolly. And dakal po salamat kay kayo pa manabigyan Yes! ang programa. Dakal, thank you, Sir Jolliver Mapiles. May-ari na naman po yung metong oras sa pamitalamitam tampo ne kay ngani po nga Aldona ni nga Martis abayan niyo kay po pasibay yung Jody Bar bukas kay meto na body bear. Body bear. Jolly Danupa Bar- na ka. May Danupa body bear. na ka. Ako po ne kabalan. Ako po yung kaya kayo nga ching malago dyan alumbaw parungaw. At ako naman po Jody Dizon Mercado. Ikaw po yung kaya kayong talaso yung ating pusong makabalen. Body bear. Danupa na body bear kanuan. Diksyon na At ng kanyaman kay Pampanga.